Pripravili bomo hrenovke s testom in pečen krompir. Potrebujemo 100 g moke, 1/4 vrečke suhega kvasa, 1/4 žličke sladkorja, 1/4 žličke soli, 0,5 dl mlačne vode, pol žličke olja, 2 hrenovki in 200 g krompirja. V posodo damo moko, suhi kvas, sladkor, sol, vodo in olje. Sestavine z roko dobro pregnetemo, da nastane testo. Posodo s testom pokrijemo s folijo in pustimo na toplem približno 1 uro, da testo vzhaja. Medtem skuhamo hrenovki. Kuhani hrenovki naokoli in okoli zarežemo. Iz testa zvaljamo 2 dolga svaljka in ju vstavimo v zareze hrenovk. Hrenovki s testom damo na pekač in pečemo pri 180 stopinjah Celzija okoli 20 minut. Medtem ko se hrenovke pečejo, olupimo krompir in ga narežemo na koščke. Krompir damo v ponev in ga na vročem olju pečemo okoli 15 minut. Vmes večkrat premešamo, da se krompir enakomerno popeče. Na koncu krompir le še osolimo in ga postrežemo skupaj s hrenovkami.